ये तुम कार्बी आंगलों डिस्ट्रिक्ट बैंक ये हराहात तेरन लापेन लद्दाख बैंक जितु बुकाजान बैंक निदिलो रतनिक दिलो लापेन दाक जितु रंगखांग ला बैंक अगस्टिनिंग हिलो लगे ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी पेंसी ला दाक जितु नॉन जेलांग रापेट मातो अपोजिशन अलायंस अलोंग कैंडिडेट मुखालो लापेन हाला दाक बैंक के सो अपोजिशन अलायंस लो किबालो विक्रम Hanselo, la pendak di Bangke, jadi jai kathalo. La sinon di Bangke, rada tu aning cisik danglo, kunu poi deh la so BDP keng nopi ka sarkar Bangke, la ke uprai po, rada tu aning cisik danglo. Sorry, thela mar July. Tum karne la so program asli tum pinya ni taklem kelang. Apoi tum la Bangke cisik selang, yon kidam tangan yan ke ni tum Bangke non si strategi bonai lang, la penese Congress Bangke. Jitu lah, Gorab Gokoi bang dep na pi bang kedi, along tin a butin tani tu a committee ke dota, laki muselang tum han tek long po, lahai bang ke isi surprise lo, lapen joy pensi BJP tungke nam pik mati, lahai bang ke itu kupisi claim pom bang ke alang tum sonsi, ani bang poisa ke rona BD bang tum claim. Akimi po tum kali laki, lahai tungke aprang ke sop Congress tu mangse lo, lasi non du bang ke Assam long puna, Karbi Anglong long puna, ahok bet Misalnya Kongres jitu nona kimi tu, lapen abang Kongres itu, kicong hu pengi cepayok itu jadi, hapu dolo nombor 1 ke tuliram rohang, tuliram rohang pamani put pima. Lada kupila hui Himanto Biswa Sarma party lo jadi, rata tumki China imbangke, hui Himanto Biswa Sarma, Himanto Biswa Sarma komar lo pulote, tiap pot lo, alang put pinang ne bangke, alang tum bangke ceng si bangke kado kabe, corporate setumpan, inglong asolong le muhaki tipen, jitu kipitoy. Lapen jitu Asopo men pen Vista company jitu Hemasora men pen ko ane TV channel di satellite channel lapen apiso men pen international school lahai ka do kave lapen loose barjar lapen jitu sarta kelengkari NCL 1000 crore kelengkari lahai dupi Karbi Anglong rat bank ke non bank ke logot akwar jitu po tuliram rong hang komalo who is tuliram rong hang kun hoy par jupo laso arjulo te nang litum kato beta chini tuliram rong hang ke Himanto Biswa Sarma aputla number 1 number 2 bang ke tuliram rong hang ke kado kabe Himanto Biswa Sarma phan alam karjusi corporate setumha longle phelang gipi lapna hui Himanto Sarma arju thulo plote number 3 bang ke kado kabe jitu forest plantation man pen non jitu 320 crores paisa ki panglim tuliram rong hang komalo pote highway 4 lane jit kado kabe tangka poisa ki panglim pe ahema sormen pen poisa ke tuliram rong hang komalo plote rada tungki karjunai ka chinai bangke tuliram rong hang asupo sari crore tangka jitu gari ke solai tuliram rong hang komalo plote mili tumle ki pukali Bombay long jitu designer di hala tung siki puloje tuliram rong hang along multi million hem ki kim lahai duping lo lasi la so sari 1200 taka tangka pen ke rada tum chedon ne pipe mili tum hocha suni ki pikong nailo ayuni mayuni baido old age pension widower pension di job card national food security act right to education ta do kabita congress tum si keban kete BJP tum bangke gas ador pa komji pawe di aprang gas pharo priya dim pharo thom piji pawe jang thodor pa soyi pawe non banga gas ta long thawe rat tumhan ke chakke piloma 15 lakh satangka piji 2 crore sakuri piji सबका साथ सबका विकास परिवर्तन सरकार कोनालो परिवर्तन सरकार के कदो कबे एम्प्लॉई तुम्हारा sakuri tangka पैसा पेन कदो कबे की पिना लहाय हलो तुलिराम रong hang की ब्लैक hangkali ador kiso hor kijun hala so ador kiso hor kijun ke tuliram akhi kali rat abi ki chomse babak lasi masi tuliram rong hang vote ki pima BJP vote ki yang buat kita mah rata pan kita pasungi atum nol lahan lo nang itum ada kiba ada tu pin mahdi Karbi Anglong rata tum tulira ham lo rata tum apoisa ki chonghu lapen joining a program bangke poisa ki chuan nama panchot rata tum kunu poi de alang tum apan pipe vote bangke lagi Congress tum lapen alliance tum han sipipo Karbi Anglong long ke aprang ampi itu result lelang stame ala sutta ke thomadim ke khaitang lo nona banke long phodim ta ang ton ben haipo la hara ghat banke official candidate lo AICC pen Vinugopal pen sikipilo
Malika Kharge Pensipila, Rahul Gandhi Priyanka Tumsi Screening Committee Pensipila, Gaurav Gogoi Sipila, he is a declared official candidate of the Congress Party. La halo lasi highway ko ang tonta.